ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon apa nagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka di ti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga adamanin agrunda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tengat aldaw. Ha! Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam, awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti panakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagrundada? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Amangan numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall, balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen, dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw a manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Angam no kastamot nga agpukaw. Saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Masapul nga galibtak kaya, usay. Awan pa'y nga min ni Kwarog. Sika pa'y ti mangisandikan ko na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mi no sino ti managdadakais. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran nyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Ay, salbag tumag nga mindagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Ay, sapay ko ma. Adda maisang patyo ang managdakdakas. No damatiliw, may uludom may ditaw. Wun angem, ay, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matilaw yaw? Wangkap, saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makay? Day, anya dagita lup-lupaw. Apay aya pakibiyangam dagita. At nanangalaak. Ipan ko itaglakla ko iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin a wagwag no makadanon ton ijaglakla ko iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam ka dagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagay. Ang mga numapay ti gandat ko nga ramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak ammo no sa dino ti papanam. Uray pumanawak taagawid ak madlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga agtakaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da mater aramidin da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada ti agtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kaybit. Nagsisinipok kami na. Makita ano sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan yaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manala siguro mo't iso nga in kaagrunda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall.
Kasano ko mga inakas ko. Na, Ay, 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 ay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Ay, awan din tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato ang nangibilagak. ha? Pati jay jacket mo. Awan. Ay, 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 ay. Apay nga. Ay, biro ka ma. Na, pangbiro kak kumangay. Saan kumot nga inakas? Ay, Linabaak. Ngem idimapan ko akasen. Awan mutan. ay, apay nga. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay, 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 ay. No awan tinangala. Adda ko maijay nangibilaga. Ape akas tatarupam, kapitan. Madinsa, mati aldaw mau. Mapukpukaw tili na ba ni Panang sapatos? Jacket ka. Iya, iya. Ay, ay, ay. Ay, na yan. Muray ta karuba, may. Ibaga na mapukpukaw ka no, ti sinampay na amaaw. Kabarbaro ka naw. Ay, 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 madiday to yun, ha? Ay, agpukaw tili na ban? Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ka rundaan, may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no, sino tinagala iti sapatos ko nga urig? Ay, Da pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga, ti pakabigbigam ka. Sinuratak iti pintel pen ayan ti swilas na. Pati dapan na, adanagan ko. Di ko na apati jaki, mau. Kada mo pakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ijay. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ijay. Hindi ka man kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tadda pa insang put mo. Saan mo na damagay, yung kakiiluton? Agoray ka man ba daw pangalalaam iti gatgatang mo kadagit isang sangput mo? Ay, kat bukod ko mo ta diskarte ah. No awan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibaga man taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw! Ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba ila? Angam no saan? Ay kat awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, but tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na ti pokis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mati amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mo't nga umay gumatgatang dito'y tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka di nga may imut utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga taya, no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan asekrito, no naibaga na kadata. Naimbaga bigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay dito'y tersena Wen nga rod sakat. Inal daw a puminpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adeng ganday tan maray. Pimintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga ado ti kwarta na? Nga rod
Dinamag ka ngem kuna namit abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Maray. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday. Itaylaan nga imay ni Marituyang ijay Teresena. Kat adda na ibagana ang nagsiddaawak. Anya nga dayta dungo. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abo kod adiskarte ka no ni badong na. Dana. Anya nga adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburbur-tsa. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto apangalalaan na iti kwarta. Kay nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. Adda ka di pagsayatan, nga idam, paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't laang, tararamidin niyo, yung barangay hall. Naa. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya't asawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo, paray. Ha! Saan ko abibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo't abibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa na. Naa. Inak man nagdiskartay. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at med. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Ang mga no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapaw iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Ti lalaki ang magmagna. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay mayat matlang diya to, kapitan. Kita entaman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga kita am tidiapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom langan ti sakam ta kita enta. Di talaga yam, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti Kapitan Inting iti dapan ti sapatos ko. Ita. Kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Awan man. Ni, ada man ang nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kayat na sa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka. Umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intangaron iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitam ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan ije ili. May sa ti kayat asawin day ta. Sikat ti agtatakaw. Kapadpadalang mo ta, paray. Naa. Apay, may salang ayat, ipuraw a kabalyaw. Naa. Di ka makalibak. Ta ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka dito kita, paray. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin ang natakaw dito kabildatan. Kan bayadam! Ay, awan mo't pagbayad ko, paray. No awan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan. Ay, sana, paray. Na. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na, paray. Di na kipabalod, Ay, karay, saan kon nga ulitin? Ay
tatabadong. Uray ka sa nuti panangilimad mo iti madi nga aramid mo, maduktalan tulat ka. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan saan kan nga agtakaw. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.